O whaamaunia mai le whionga le teitai o le atunu o le whionga le pandemia, wa mai o atu le whionga le Faipule, e a Tai'oali'iseu Saunia Fiti ai masu malona whalitua, e wha o atu lona finagalo o ia o le a wha mawai ese mai le vaeng wha upufai le H.R.P.P. Ma waielan whidiwhilinga, e wha sea nei lalo le tanga vai le vaeng wha upufai o lo teitai le atunu, le wha tuatui le tua Sāmoa o tasi, e sui ma ia ilo nei tu malo, o Vaimauga numero 3. Elena tia na tau fai mai lava lo na fa mai mo e atia o masina telo wai toi ti tia lo masina awala upun fai ai alo te talo mai ma fa le la fai unga na la fai o te le tawa na wina oe la ngol fai unga e a fiai oe malo wainga so faltua malitu malo ai alo te to fe sili lo tu malo o le ala ver tonu e mai ena te se le tatera no ai e mana tua au lapel tu la fono pe fa pelo lo finagalo lava le ya ai wa alu lava ilan ta mil sanga ma me uma e no me le e te o fa mani lava lo no finagalo e o mai ni va fa fai e no fa tu le e finagalo mali o le tonu e fai el va fa fai e fai to tasi e o tonu au nei au fai fono al kabineta e uma waile le fai tustusia le fionga li Faipule o fa ma vai alo ia mai lo nei tu malo ile aso le nei no no wingala o mauti no lava o fai lo na finagalo ia e sau nei e mana e au wai tu tonu le ainga le fatu tu ile tu sa o tas mai o mauti no ai o le fono so le pane mene o le aso so oi nei o le afa whailoa i ei sui Faipule to lua ua manu maro i whainga palo talaiti, mai vaisingano numero lua ma sa fatu numero mua. Le foi ua mai o na whaalawi loa le whailoa inga malau tu stana le fiongo le pandemia. O i la ua uma o le atofia i sui ministana o lango. Ai o le a whaalawi loa i foi, ma le whaamawai ngaloa i a sui Faipule o Vaimauga numero 3, ma toi sa au nie le tu malo, mo la la tau foi whainga palo talaititi.